wibuke ko inyuma y'uko perezida Paul Kagame na perezida Tshisekedi bahuriye muri Qatar yahise itumira M23. Yego. Byagenze bite rero? Inyuma y'uko Kongo yemeye ibiganiro na M23 ku mugaragaro mu kiganiro Therese Kayikwamba Wagner yagiranye n'itangazamakuru, M23 yahise isohora itangazo ko nayiretse imirwano inasubiye inyuma irekure Walikale. Yego. Icyo cyamaze gusobanuka nta mpaka, ni nako twaraye tubivuze. Ikindi gikwiye gusobanuka, nimwemere ko icyateye M23 gukora ibyo yakoze si ukuraswaho. Yatangaje ko igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo bagomba guhita bahagarika ibitero Yego. bigana kuwo bita umwanzi cyangwa se bitera kuri M23, nabo bakarekeraho gutera ibitero kuri bagaba ibitero kuri M23 no ku birindiro byayo no ku baturage, kugira ngo nabo bagane inzira y'ibiganiro ku mpamvu z'uburenganzira bw'abaturage ba Kongo. Mwijwi ry'uyu mujenerali rero ati twebwe batubwiye ko ibiganiro bya Qatar ari byo byagize impact cyangwa se ariho hafatiwe icyo cyemezo, ndetse M23 yashyiraga mu bikorwa icyo cyemezo cyavuye i Qatar, cyangwa se byaganiriwe hagati y'abaperezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uwa DRC. Kuki habanje gufatwa Walikale? Kuki bitahise biba? Kubera ko rashize iminsi ubwo igera kuri hafi 5. Akivuga rero abakongomani bamaze kumva ko Kongo itsinze M23 ngo byose bose bamaze gushinyika ngo karabaye. Inkuba yahise bakubita papa. Tega amatwi wumva ubeho. Umva umukongomani wa mbere. Ku munsi w'ejo twakoze inkuru tubabwira ko M23 yakoze withdraw mu bice bya Walikale, n'itangazo baramaje gusohora, ariko twabonye Minisita w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho abyivugira mu kanwa ke. Nge ntangiye nseka noneho. Ubundi twebwe hano kuri Dream TV twaraye dukoze ikiganiro kidasa n'ibindi. Yego. Byakozwe ahandi hose abantu babashije kureba no kubona. Ariko ubwo impamvu twakoze ikiganiro gitandukanye n'ibindi, ubwo natwe bisobanuye ko turatandukanye. Dufite uburyo tubona ibintu, dufite uko twumva ibintu, tuba dufite n'amakuru. Dufite nuko twayabonye. Yego. Ngewe nabonye abantu benshi bafite uko bumva ibintu nuko bafata ibintu, bafashe nkaho twebwe tutazi ibyo turimo cyangwa tutumva ibintu. Ngiye kuko mu mvugo nageze n'ahantu mvuga nti ngewe ibi bintu ndi kubona mbonye biranyereka ko Kongo yamanitse amaboko. Yego. Abantu baturi umusazi, abandi bambwira ibyo bashaka, abandi baratuka. Abantu bahitaga babihuza bakavuga bati imirwano yabaye hari mu gice cya Walikale. Babonye ikibuga cy'indege bakiraso ndetse ivumbe ritomoka. Yego. Bakavuga bati M23 yakubiswe none hisemo gusubira inyuma. Ariko twe twababwije ukuri tubabwira ndetse n'ibyari binahari tusesengura mu mirongo migari. M23 se yakubiswe ikubitwa nande? Yakubiswe ikubitwa nande? Yego. Iki kintu ni FARDC noneho byagenze bite kugira ikubite M23? Wazalendo byagenze bite kugira ngo noneho bakubite M23? Yego. Aba Barundi byagenze bite kugira bakubite M23? Habaye iki bari barabuze mbere kugira bakubite M23? Haje izihe mbaraga kugira ngo noneho M23 ikubitwe? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abo jye bihorera kwikina se n'iryara abantu batikinnye. Mwibaruwa yasowe na M23 ndetsemo n'umwanzuro unilateral. N'umwanzuro wa M23 gusa. Si umwanzuro yagiyeho inama na Kongo, si umwanzuro yagiyeho inama n'abandi, n'umwanzuro wa M23 gusa. Yego. Yo yahisemo gusubira inyuma mu rwego, ni nako byari byanditse, mu rwego rwo guhereza umwanya ibiganiro nta maraso ari kumeneka. Nibyo cyangwa si byo? Nibyo. Ariko nk'uko nge nabivuze mu kiganiro twaraye dutanze, ni iki cyabanjirije ibyo bintu? Ni cyo abantu bagomba kwitaho. Ejo bundi wa mugabo we warambajije ngo Loni Jackson. Yego. Ari mu Rwanda. Ya ntumwa ya Amerika yabanje muri Kongo.
yego urambwira ngo yavuye muri Kongo iza mu iza mu Rwanda Rwanda, urambaza ngo nk'iyo ntumwa yagenzwaga n'iki? Si wabimbajije? yego Ndakubwira ngo nta kindi cyayigenzaga, kwari ugusobanurira Kongo uburyo Amerika ikora. Irarangiza iza mu Rwanda. Buriya ku bantu bose bazi ubwenge, ku bantu bose bazi ubwenge basobanutse, bari gutega amatwi inkuru iri kuvugwa ku mpande ebyiri, ntabwo bakwiye kwemera inkuru iri kuvuga cyangwa se iri kuvugwa n'uruhande rumwe. Bakwiye gutegereza n'urundi ruhande rukagira icyo ruvuga. yego Abantu bazi ubwenge babonye M23 itangaje biriya, bahita bumva ngo irakubiswe, abandi barababara, abandi bararakara. Ariko kuri jyewe sempa iyandemye, tushobora kunyumvisha ngo umuntu yafashe Nord Kivu, afata Sud Kivu, akomereje Warikare, atangaje ko asubiye inyuma muri Warikare gusa, ibindi bice biracyari byaracyabigenzura, ngo mbwire ngo ni igitutu cyandese. Warikare irusha ubunini Nord Kivu? irusha sabwo Goma hari intwaro zari zifite umugambi Ni iki kiri Warikare mu bikoresho bya gisirikare no mu basirikare kitari igoma? ntacyo. Ukuri kurahari rero. Mbere yuko ndabisubiramo nkuko nabivuze, ndaza kurenzaho ibindi nyuma. Mbere yuko M23 isohora riratangaza, guverinoma ya Kongo biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari imaze gukorana ikiganiro n'iki n'itangazamakuru kiyobowe na Kayikwamba Therese Wagner. Burasa nakubwiye ko afite ubwenegihugu bubiri. yego Afite ubwenegihugu bw'Ubudage, akanagira n'ubwenegihugu bwa Kongo. Buriya rero kubera yitwa Wagner mu Kidage, tujye ibintu tujya dusoma ngo Volkswagen. Yego. Buriya tuba tubicuritse. Ubundi twagakwiye gusoma Volkswagen, kubera ko va isomwa wa mu Kidage, wa igasomwa va. Buriya uriya muntu tujya dusoma ngo Therese Kayikwamba, nuko tutari Abadage nyine, ariko buriya hari w'Umudage asoma Wagner. Buriya yitwa Therese Kayikwamba Wagner, ntabwo ari Wagner, ko mu Kidage wa ni va, va ni wa. Twikomereza byose byo twavugaga. Biriya bya Therese Wagner rero, aravuga ati twebwe nka Kongo noneho muri icyo kiganiro n'abanyamakuru turemera ibiganiro biri direct na M23. Ejo tubivuga hari abantu bari batarabona kiriya kiganiro cya Therese Kayikwamba n'itangazamakuru, hari abatari bakibona, ariko ngira ngo ubwo abantu bamaze kukibona. Ati ubu turi tayari noneho Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turi tayari mu biganiro byeruye na M23. Icyo ni ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yakoranye n'itangazamakuru. yego Uri kubyumva? Ejo naranakubwiye ngo kandi ibi bintu M23 ikoze ifite amakuru kuko yaganiriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baganiriye. None se ntabwo wabibonye? yego Kongo yabanje korana ikiganiro n'itangazamakuru, batangaza ko Repubulika guverinoma ya Kongo Kinshasa yiteguye kuganira na M23. Inyuma yo kumvikana kuri icyo kintu, M23 nayo isohora itangazo ivuga ati Warikare tuvuyeyo. Ariko ikintu gikomeye abantu bose bakwiye kumva, nta nubwo M23 yavuye Warikare ngo yemerere FARDC kujyayo, ngo yemerere Wazalendo kujyayo, ngo yemerere n'abandi kujyayo. Oya, abaturage nibo bari buze kwirindira umutekano, ni zone neutre na FARDC ntiyemerewe kujyayo. yego Uri kunyumva neza? Ibyo rero abantu babigize intambara, babona ko twebwe tumeze kuko twari twenyine, twari kuri ruriya ruhande, abantu bananirwa kubyumva. Ubu rero tuvugana nta rwenya rurimo, yego nta mpaka zirimo. N'iki kiganiro ni igishimangira icyakibanjirije. Bidasubirwaho, Kongo yemeye kuganira na M23 mu biganiro kandi biri direct. Si impaka, si intambara, nta ntonganya zirimo,
muri make nta mpaka. yego Kongo yabyemeye, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba Wagner yabyemeye. minisita w'ingabo. Noneho inyuma y'ibyo buriya nijoro igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo dukora cya kiganiro cyari kitaragira icyo kivuga. Ubu tuvugana FRDC yasohoye itangazo. yego Ejo mu kiganiro narakubwiye ngo FRDC, ibi bintu mbonye n'amaso yanjye biranyereka ko FRDC yamanitse amaboko. Kenny, nibyo cyangwa si byo? Yayamanitse ntiyayamanitse? niko kuri biragaragara. FRDC yasohoye itangazo ivuga ko yamaze kumenya amakuru y'uko M23 yamaze guhagarika iki? Imirwano, ndetse yemeye gusubira inyuma mu gice cya Warikare. Igisirikare cya Kongo gitangaza ko kigiye gukora igenzura kirebe koko nimba ari byo. yego Mu gihe ibyo byose biri kuba kubera iki? Kubera iki wenda M23 yahagaritse kurwana ikanasubira inyuma ikarekura Warikare? yego abantu benshi bagiye bibaza impamvu, baravuga ati se ni igitutu cya Canada, ni Canada aciye muri Amerika, bimeze gute? Kubera ko ngo Ababiligi baje, umva ngo Ubabiligi buri kwirasira, ngo bwazanye indege, ngo abasirikare b'Ababiligi baje, ngo drone z'Ababiligi zaje. Ibyo ni biki murimo kuvuga? yego Ni mwumva ukuri. hari amakuru menshi cyane. Hari ibibera inyuma y'amarido cyangwa imbere y'amarido wanjye. Impamvu yatumye M23 isubira inyuma ni ibiganiro byahuje Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi wa Kongo, bahura na Emir wa Qatar Aritani. yego Ibyo nushaka kubimenya byatangajwe nande? minisitiri w'ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro harimo ko hagomba guhagarikwa imirwano yamara guhagarara abantu bakajya mu nzira y'iki? Ibiganiro. Wibuke ko inyuma y'uko Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi bahuriye muri Qatar yahise itumira M23. yego Byagenze bite rero? Inyuma y'uko Kongo yemeye ibiganiro na M23 ku mugaragaro, mu kiganiro Therese Kayikwamba Wagner yagiranye n'itangazamakuru, M23 yahise isohora itangazo ko nayo iretse imirwano inasubiye inyuma irekure Warikare. yego Icyo cyamaze gusobanuka, nta mpaka, ni nako twaraye tubivuze. Ikindi gikwiye gusobanuka, nimwemere ko icyateye M23 gukora ibyo yakoze si ukuraswaho, si n'ikindi, ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu gisirikare cyayo no mu buyobozi bwayo bamaze kwemera ko batazongera kurasa kuri M23 ku baturage no mu bice M23 iyobora. Ari nayo mpamvu itangazo M23 yasohoye rivuga ko igihe cyose Kongo yarenga kuri ayo mabwiriza, yego ikarasa kuri M23, ikarasa ku baturage cyangwa ikarasa mu bice M23 iri kuyobora cyangwa iri kugenzura, M23 iri isesa aka gahenge yashyize, kuko ni nayo yakishyiriyeho. yego Wabyumvise? Uriya wasomye ni Minisitiri w'Ingabo wa Kongo yatangaje ko igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo bagomba guhita bahagarika ibitero yego bigana kuwo bita umwanzi cyangwa se bitera kuri M23, nabo bakarekeraho gutera ibitero kuri bagaba ibitero kuri M23 no ku birindiro byayo no ku baturage, kugira ngo nabo bagane inzira y'ibiganiro ku mpamvu z'uburenganzira bw'abaturage ba Kongo. Mu ijwi ry'uyu mujenerali rero ati twebwe nka FARDC n'abandi dufatanyije, nyuma yo kumva ko M23 ihagaritse kurwana ndetse ikarekurana Warikare ikajya kure yaho, natwe twemeye guhagarika ibitero byose bigana kuri M23 n'ibicirimo no ku baturage kugira ngo tugane inzira y'ibiganiro. Ibi kandi tukaba tubihuriyeho na guverinoma ya Kongo. yego Ikindi gisirikare cyahishuye nuko inyuma y'ibi biganiro bya Qatar hazabaho n'ibindi biganiro bizabera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. yego
ariko nanone tukiri kuri ako kantu uhita unabimuriza kubera ko batubwiye ko ibiganiro bya Katari ari byo byagize impact cyangwa se ariho hafatiwe icyo cyemezo ndetse M23 yashyiraga mu bikorwa icyo cyemezo cyavuye i Katari cyangwa se byaganiriwe hagati perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uwa DRC. Kuki habanje gufatwa warikare, kuki bitahise biba kubera ko rashize iminsi ubwo igera kuri hafi 5? Yego, uko byabaye ku itariki 18. yego, kubera iki yacemo ino minsi ndetse kubera iki warikare banjeje gufatwa? impamvu ndayikubwira. Eh, kwa kwivuguruza no kutaba serious kwa guverinoma ya Kongo Yego. nicyo cyabiteye. Nta n'amasaha 10 ashize bavuye i Katari, Kongo yahise ihindura ibyo bavugiyeyo. niko byagenze. Ihita isora amatangazo avuga ibindi. Ihita ivuga ngo u Rwanda na Kongo ngo banzuye ko imirwano iri buhagarare. M23 iti ntibishoboka. Niba u Rwanda na Kongo mwanzuye ko imirwano ihagarara ngaho nimuyihagarike. M23 iravuga ati ibyo ntibitureba. Kuko muri ibyo biganiro M23 ntiyari hari, twebwe ntiturwana ku ruhande rw'u Rwanda. Kagame ntahagarariye M23, Kagame si M23, Kagame ni umunyarwanda ayoboye u Rwanda, Kagame si umukongomani. Yego. Twebwe turashaka ibiganiro na Kongo, turashaka ibiganiro na guverinoma ya Kongo, kandi uzaduhuza wese azahuze Kongo na M23, ntaho azahuze Kongo n'u Rwanda. Twe turaba Kongomani, ntiturwana n'u Rwanda, ntitunarwanira n'u Rwanda. U Rwanda ntirushobora guhagararira M23. Colonel Nanga ibyo yarabivuze. Kongo yo rero yari yabeshye Kongo byose byavuye ngo ku biganiro by'u Rwanda hagati y'u Rwanda na Kongo. Ntabwo u Rwanda rwavuze ibyo rugomba kuvuga, ruvuga n'ibirubangamiye. Kongo ivuga ibyo igomba kuvuga n'ibiyibangamiye. Ahubwo nyuma ihindura imvugo. Imaze guhindura imvugo ituma M23 ikomeza gufata utundi duce kugeza warikare. Nimba wibuka neza Keni. Yego. Nakubwiraga gute kuri warikare? Kigomba gufatwa. Twanavuze ko yamaje kugerwamo kare nyuma yuko abakanadiye bahitamo inzira yo gutaha baciye muri abice bya Tanzania bakagera Kigoma we warambazaga ngo ariko ngo bizarangira gute kuri iyi. Ngakubwira nti nuburetse warikare banze ifatwe nzakubwira. Ntabwo bivuga ko najya nkubwira ngo reka warikare banze ivemo. Ikivamo nta kintu ubonye. Yego. Rero ukuri kurahari. Bya bihugu byose by'amahanga byamaze kubona ko bisunze umugabo udakomeye. Ari we Kongo, ari we Tshisekedi. Kuko bamaze kubona ko Tshisekedi atabatabara ku birombe byabo kandi barumvikanye barashoye. Yego. Bahisemo rero kugerageza kwiganirira na M23 igahagarika noneho bagategeka Tshisekedi yamaze gutegekwa kuganira na M23 bidasubirwaho. Yego. Ariko kuba M23 yo gusubira inyuma bino bibaye nyuma yuko M23 yari yakataje ndetse yari gukoresha imbaraga nyinshi. Kosora imvugo. Ntabwo M23 yasubiye inyuma. Ninde wayisubije inyuma? Iyo yafashe icyemezo cyo gusubira inyuma. Reka tubivuge mu mvugo ya nyayo. Yego. Ntabwo yigeze isubira inyuma. M23 nyuma yuko ifashe icyemezo cyo gusubira inyuma. Yego. Yonyine ubwayo yahisemo buriya ni urwego rwo kwerekana ko ifite ubushake mu biganiro. Yego, niko kuri barabitangaje ndetse byanabaye no mu mizo ya mbere. Nicyo kintu bifuzaga ko ibiganiro bigomba kubaho, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze ibishyigikira. Ariko ikintu nagiye kuvuga ni iki, Tshisekedi ari muri Namibia Windhoek yatangaje ko M23 ari abateroriste badashaka kubaka ahubwo bashaka gusenya. M23 twese tuyibona ifata agace bita Osokari. Yego. Ikomeje ndetse yari maje kugera kuri axis ya Kisangani. Urumva ko ari gukoresha imbaraga nyinshi ndetse yagomba kugera Kisangani mu gihe gito. Rwana bivuze turavuga uti uraje wirebere. Iyo bibeshya gato bari bagiye kubona ingufu za M23 bari batarabona. Yego. Imbaraga M23 itangiye gukoresha zo nizaba zateye gito dukora ko hari amakuru ari kuvuga ko leta zunze za Amerika nayo yabifitemo akaboko ndetse ari nayo yahamagaye Tshisekedi twabonye nta kintu atangaza, ariko minisitiri w'ingabo Kayikwamba, minisitiri w'abanye n'amahanga tubona bivugira no babyemera. Kayikwamba twabonye muri Loni ufite amahane uvuga ngo ushaka no gutegeka abayobozi bose bari barimo abitabiriye inama ya Loni. Twamubonye noneho yarahindutse yaracirinze ikibazo aragicecetse. Reka nkwihere amakuru wowe. M23 kimara gusohora riratangaza muri Kongo amashyi yavuze, intera hamwe zirabyina, abarundi bacinya akadiho, abanzi b'u Rwanda baraserebura bakuramwe amashati n'imipira bavuza induru bati ibyo twababwiye mwabibonye.
yego reka mu masaha y'ijoro igicuku kinishye igisirikare cya Kongo gisohora itangazo cyemera ko cyamanitse amaboko. Sinshobora kubyihanganira. Ndasomye byibura ko zimwe muri commentaire zaje igisirikare kimaze gusohora itangazo, mbabara nsomemo nkeye. yego ariko utaragira yenda gusoma kuri comment Kisekedi kugira ngo atuze cyangwa se kugira ngo yemere icyo kintu ko kiza kuza kubaho, ndetse M23 yubahiriza ibyo imaje kuvugana na Kongo, izo mbaraga ubundi n'imbaraga za leta z'ubumwe za Amerika, kubera ko baravuga ko nayo ishobora kuba yahamagaye kumvisha Kisekedi, cyangwa n'imbaraga z'ibiganiro, kubera ko ibiganiro habanje kuvamo kano ko kugorana, kubera ko Kisekedi yavugaga ko u Rwanda ndetse na Kongo bemeje agahenge ndetse nta n'imaka bakemeje. Ibyo byari biri uronke, kubera ko ntago ari byo bari baganira hariya muri Qatar. Kisekedi rero yahinduye ibitekerezo. Icyo kintu cyase kimwumvisha mu by'ukuri n'ibigara bya Qatar, cyangwa hari indi telefone cyangwa ikindi kintu cyabaye, nibyo nashakaga bijyanye n'imbaraga M23 itangiye gukoresha nanone. Kenny, nimba iyo turimo kuganira ubu nkurikiye neza kandi nyumva. Yego. Mu biganiro bindi twakoze wowe nakubwiye ko uko byagenda kose nta kintu kizongera gukorwa mu bushobozi bwa Tshisekedi. Yego. Narabikubwiye se nabikubwiye. Warabivuze kandi uko biranagaragara. Nakubwiye ko nta kintu kizongera gukorwa mu bushobozi bwande Bwa Kisekedi. nta muntu n'umwe Tshisekedi ataratenguha. Yego. Ikintu Ku uvuze isi ni umuntu wese waganiriye na Tshisekedi, Yeah. Tshisekedi yaramutengushye kuko ibyo bicaye bakaganira bari kumwe, iyo bamaze guhaguruka bamaze gutandukana nta na kimwe yubahiriza. ikintu uvuze kirakomeye cyane, kubera ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni we wagaragaje icyo kintu ku nshuro ya mbere, wabanje kwitangariza icyo kintu, akavuga ko baganira na M23, nako bari tayari kuganira na M23, bivuze ikintu kinini. Uranyumva neza? Wowe narabikubwiye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu rwego rwo guhumuriza abakongomani yababwiye ngo erega nimuhumure, ngo nanjye ubwanjye ngo namaze amezi 6 muri ibi biganiro bya Rwanda na Nairobi mbikurikirana ndimo dufatanya, ngo ubwo ngo n'ibindi bizagenda neza. Nibwo kibyibuka, nibwo bikiza. Akivuga rero abakongomani bamaze kumva ko Kongo itsinze mu 23 ngo byose bose babanze bose bamaze gushinyika ngo karabaye. Inkuba yahise bakubita papa. Tega amatwi wumva ubeho. Umva umukongomani wa mbere. Abadukurikiye ndabizi mwiyumvira igifaransa, nta nurusha abakongomani icyo gifaransa n'abo barundi. Umukongomani wa mbere yagize ngo Ralume la plus nulle du monde FRDC. Nta byinshi ndi buvugeho. Undi, ces généraux sont déjà viens. Ils font la retraite. Muzi gifaransa. Ndikubwira abakongomani. Undi nawe aravuga ngo cher général, ils sont en train de vous distraire pour mieux se réorganiser. Comment ils peuvent déclarer un cessez-le-feu unilatéral? Hati mwaba generali mwe barimo kubashuka kugira ngo bongere bikusanye. Ubwo arimo aravuga M23. Ako kana kutaza kukagaruka, kubera ko iyo trick irakora mu mirwano itandukanye, ndetse abari ni iturufu yo kugira ngo hafatwe ibyemezo ndetse baganire twumva ibindi bice ngo birafashwa. Ni gute gakora ako kana ngo ni gute umuntu ashobora kwemera ko yitangarije ngo guhagarika intambara nkahubwe nta nundi babigiyeho inama ngo akabyitangariza. Undi mukongomani nawe aravuga ati ce sont des aventuriers, ariko kuvuga igisirikare cya Kongo nyine ngo ce sont des aventuriers. Undi nawe ngo après ce communiqué il faut considérer que Kisangani va être pris. Ati nyuma y'iri tangazo munamenye yuko mu gihe gito murubuze kumva ko bababwiye ko Kisangani yamaze gufatwa. Yego. Undi navuga ngo pas de FRDC, ils doivent être de civils. Bivuze iki? FRDC nayo. Undi nawe ngo honte à vous mon général. Honte à vous, honte ni isoni. Isoni zirabakoze, isoni kuri mwe generali we.
undi mukongomani nawe ati armée de communiquer c'est vraiment pitoyable, birababaje. Igisirikare cyo gutanga amatangazo gusa birababaje. Undi nawe, le mieux est de garder silence faute d'être ridiculisé mon général. Ngibyiza mwakwicecekera inyuma yo gusumbirizwa. Nituri bisome byose, ariko uyu ngo yaravuze ngo donc jusqu'à ce jour la hiérarchie militaire congolaise n'a jamais compris que ces gens ils ne respectent pas leur engagement. Battez-vous ou quittez l'armée. Un minimum de dignité s'il vous plaît. Uyu warakangura gukubita M23 cyangwa se bikaba ibindi, ariko abwira ati ntabwo mubizi ko aba bantu ibyo bavuze batajya babyubahiriza. Undi naravuga ngo l'objectif c'est de libérer Goma, Bukavu et toute la patrie. Sans cela aucune trêve serait suicidaire. Uyu waravuga ati intego ni imwe, ni ukubohora Goma na Bukavu n'utundi duce, ibindi mwatubwire rega nitubyumva. Donc icyo nshaka kuvuga, bavuze ibintu byinshi, ariko kuri ibi ngibi by'abakongomani hari n'undi avuze ngo c'est ridicule vraiment d'annoncer ces bêtises. Combien de fois ils nous ont distraits pour revenir avec force? Pourquoi notre armée n'apprend du tout rien du passé? Biteye n'isoni kubona n'igisirikare cyacu aricyo gitangaza ibi bintu. Se nta nibyo kigira ku hashize basi. Yego. Ibi ngibi icyo kandi nsoreze kuri iyi ngiyi irivuga ngo to all of you my fellow compatriots. Uyu ni umukongomani ubwira abandi bakongomani, arababwira ngo debout congolais join the movement. Uyu wasabye abakongomani kwinjirira muri M23 nta kindi cyo gukora. Yego. Igitumye nsomye n'ibi bitekerezo bikeya muri byatanzwe hano tubisomye twaharara. Nuko hari abantu nari nabwiye ngo mu cyagano cyatambutse nti ndagira mbabwire ko ibi binyeretse ko FRDC ariyo yabanje kumanika amaboko, ahubwo yagiye inama na M23 bagahakana. Ariko rwose byamaze kugaragara, igisirikare cya Kongo cyamaze kwemerera M23 ko kitazatera abaturage, ndetse ko kitazanatera mu bice bigenzurwa na M23, kandi ko biteguye kujya mu biganiro. Yego. Byarangiye abari bitwaje M23 ngo yakubiswe, ngo yagize gute, forget. Ni mu byibagirwe, ndetse mu byibagirwe munabyibagirwe cyane, siko kuri siko byagenze. Ahubwo nongera akantu gatoya, uyu munsi turimo M23 yitwa AFC M23. Turi mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa gatatu kutariki 24. Mu Cyongereza kwitwa 23 March. Maris. Mu Cyongereza ni March. 23 mu Cyongereza, cyangwa se 23 cyangwa se 23 mu Gifaransa. Uyu munsi M23 yizihije isabukuru y'imyaka 16 ibayeho. Yego. Nabyo abantu nibabimenye. Ubu none M23 iri gucelebra anniversaire y'imyaka 16, ariko byakarusho iri kuyicelebra abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamurenge, nubwo bitaranoga neza 100%, ariko bari kwishimira ko bari iwabo mu rugo. Byibuze uko biri kose, ndetse ibice byafashwe amahoro nuko ahari ibintu byose bimeze neza. Ariko ikintu kiro sympathetic, tugene kuri bino bitekerezo abakongomani bagiye bitangira ubwabo. Yego. Hari ikintu gikomeye cyane, agahenge kaberamo ibintu byinshi. M23 yavuze ati nibaramuka baduteyeho cyangwa tugabye ibitero, turabizi ko Kongo ifite imitwe myinshi cyane, ndetse ari myinshi imaze iminsi, ndavuga Wazareno ndetse na za Maimai ari muri Ovira, nuko bigambaga, ndetse ku museje bagabye n'ibitero byinshi, ariko M23 n'ubundi ibabera ibamba. Bari mu bahagaritswe ukira aho ngaho. Yego, niko kora. Igisirikare cya Kongo cyahagaritse n'abandi bose bakorana n'igisirikare cyayo. Yego. Kongo basoye itangazo, Minister w'ingabo ni wabyitangarije, ndetse anavuga ko abafatanyabikorwa bayo bose bagomba kureka
kurasa kuri M23 Yego. ariko n'abantu b'indiscipline sinzi nimba baribuze kuza kubyubaha akorera tugakomozeho ariko none kubera ko M23 mu gihe cy'ibiganiro ndetse igihe cy'ibiganiro kiberamo n'ibintu byinshi uriya munavuze ko bashobora kuzashiduka M23 yageze Kisangani ibyo bintu ntibishoboka bijyanye n'uko M23 ifite abantu bindi nako leta ya Kongo ifite abantu b'indiscipline ndetse bashobora gukora amakosa bimeze gute? ukuri ni kumwe. Icyo kibazo mbajije nicyo kibazo cya mbere cyoroshye. Izo discipline umbwiye Yego. zikora mu izina rya Kongo, zirwana ku ruhande rwa Kongo mu gisirikare FARDC. Yego. Bivuze ngo bose bayoborwa na FARDC. Ikintu kigomba kukwemeza ko atari M23 yamanitse amaboko, ari FARDC yamanitse amaboko. Narakikubwiye se nakikubwiye. Yego. Narakubwiye ngo FARDC nikomeza kurasa kuri M23 iraba atari FARDC yamanitse amaboko, iraba ari M23 yamanitse amaboko. Ariko ibyo bintu nabikubwiye igisirikare cya Kongo kitaratangaza ibi bintu. None cyamaze kubitangaza ko nacyo kitari bukomeze kurasa M23 no mu birindiro byayo. Yego. Bivuze ko rero FARDC yumvikanye na M23 guhagarika imirwano. Ni M23 rero yabikoze ku bushake bwayo nyuma y'ibiganiro yagiranye na FARDC imaze gutangaza no kubwira M23 ko nayo itazongera kuyitera. Yego. Uko niko kuri guhari. Bivuze ngo rero Wazalendo ni FARDC, Mai Mai ni FARDC, Abarundi ni FARDC, Abamercenaires ni FARDC, Ababirigi ni FARDC, bose abarwanya M23 ni FARDC. Igisubizo rero kiroroshye. Ni nayo mpamvu muri conclusion hariya mu mwanzuro niho nahereye nkubwira ngo biroroshye. Ikikubwira ko ari FARDC yamanitse amaboko nuko mu mwanzuro M23 iravuga ko nibaramuka barashe ku baturage aho iyobora no ku birindiro byayo agahengera leta ikavamo. Yego. Kandi Kongo yamaze gutangaza ko itabitinyuka ko itaharasa. Yego. Rero Yabyemereye. bariya bose bari bwumvire shebuja ariwe Kongo ariwe Tshisekedi ntibari burasa, nibarasa agahenge karahita gaseswa. Kongo niyo iraba yishe amasezerano. Yego.